bersyukur nak Islam jong unausan hima. Ya ka UDP kadang ya ilham ado kali kelemahan pemerintah. Ngalayuni nado kesni papirum hapulawin John I Dodo angtai tang kinokit kam pilih poi katu kepapeni nak kebentang ke jitu ya kali ke MP election. Kalau ke meeting ke Bengkong keba ngayolat ya kaban yukjat dekat baru kandidat baru suap ini aja kali election campaign. Di nak tak daw na semua barang bagani desi ngalapan kita bangaru anuan yukjat ani apa soyong konstruksi. But ni kong siya masuk ayo per ay kublay bi. Iway kemakasyan. Dapat hagani ka MLA election kepada ako bila ay ya ka jinjo kepada burong ya bapo. Dengan jopi bat ke jing tristom jopi. Kublay sibon ako bali bakli. Kawai ka mga kuha banong hani ka po susu kalong bangana community bahkan ni ke MP election ke momenta kasoyong konstruksi kandang penjok Don Burong ya UMP kandidat Jongi barobat jun kajarin lembau MLA Jopi ubasan sialendo. Pokoknya tak kendia kamu tak. Pokoknya bila dah kunta lalu kunta si ado si dapur tidak hab menyerap penyatrai lem nak kementar kini kau. Kalau kekam kemudian apa yang kejengnya kun. Pasukan sebagai niat bagi nilai sosial, nilai dah kepada jai, kepada negara, kepada burung ngikwa yang kepada cepat di Paita. Ngikwa berong hari kepuar, pada kalian jongi ke RDI SPDP, bahawa apa nilai Paita. Naong bangim deh banterkelah Paita bor, ya Paita. Agak puar pada kam. Bagin simi akan rai kemudian akan berkata yap ka im jom ka im nang salah ka yap ka im jom ka senong ka tau ka yap ka im jom ka ri bagai jai dendri ujung im dan kam ban perkulman jimon yang dipaita indrai kade ka duty ka kamram jungi ya ka bagin siap ya di sumbo berkat bat kita kimat inongrim kibangi ngiyeng hagari kapor banterwa api inong tepot pada kurang itu nong tepot ay nak mentak dengan election yau kandidat jong. Adi kalau election ke bakam kerpang nak iwe election ke belajam no. Ai play ke lomba ke keren sekemat pan pensai kat ke bakila ai pan pensai. Nak kalian jonga nakwa papi ki paiba pin snap pan sia skor ha. Ka tu ke kot kebagi kemungkinan hikmat jubat berubah. Abang idon apa assembly dan ini idon cabaran ke assembly. Nak minta kita ke MP member parlimen. Iba syong hati apa yang dorbar apa Delhi. Kibat ya kawai ke kot. Kadang kita ikut ke bakam kadang ke bakam lah ke size tambah ke jitu ada baju. Berkata ke kot the constitution yang dari India. Yang ada the constitution yang dari India. Latho namar ba ngidon bon ki jai penriu ki basa ba ki basong ha dari India jogi. Nakwa banong susu ani ba dari kanbas election menta abang ape baniosmo yakiwei ki kanbas election lemba ki kot kubor lemba ki YouTube channel, lemba ki local channel, palemba ki kubur mope. Ngayo baki laklet ya kamat, kamakidei ya kawanpo, panay haki paiba, suaban jid ya kinong yalam. Indray kidon lagi jong kibot, lagi jong kirukom joki, na kabanta ya kawan perkulmar pun banyo paiba, ban numayli, banumay ladyo bau jid ala kajong kamon. Daga wa pensyon nongrim, daga wa perkat bahag. Ki berkurma berpensyon siya. Yang ipay ba? Aga berkurma na kapo.
pi kung kipay ba jong soyong konsulsi aka eleksyon ko balik bila pensyon nung rim yaki baro pa tinaay ko dito siyan yay ba po iparlo ba yung kipam simayola ko na dito siyan aka eleksyon ko balik kaya wari pi aka di ka polo papinsrap pa siya score yaki ko manakalyang jumi ka ardi iwan man terwapi balay Panginoon minta atali ki parti ka UDP maka HSPDP pangiawan lang akan nagapor panterwatang wayo candidate aki eleksyon kibaladep aki eleksyon kibalalit iya piniyang lagi jong kertong ka UDP ka piniyang lo jong kertong baka kesannya lo jong kertong hapan kesannya lo jong kertong ka HSPDP biru ka piniyang lo jong kertong baka hapan kesannya lo jong kertong bala kapakot niya tenra para mangi yaki National Party dahil natin nakada bagi National Party kamtam ka Party Congress kayo yo candidate joki ban yo ya ka jinjo nakaway ka election MP siya kaway ka election MP pagbabaye aka por bangi ju ipunyo kon yaki candidate ki jogi aka bele ki election MP Gila lah kejong ni apa ni apa? Kaya kita buat apa? Ukraine dah yo resol. Nama nama pun resol kalau kejing dulu, resol kalau kejing ram, resol kalau mengimpoi sekatong. Bagi apa? Kita rokti, kita kena jadi kita yalam. Bagi kita kena jadi apa? Kalau balai bagi saya dulu, kimia terlibat kimia rongkoi. Mentah kasih. Iwana ka nega por akmat jogi bantarwa ya ka nega jinge tali ga jogi daka bangi juba ya ki jikno jogi ki grok ti jogi ki balo ki jikno ki badeho pat bangi ku kiramba ina song rasnap pat ira pension nongrem ya ki dari jikno jogi yangi ya ka bangi triya dan kada menta ka sini biu yanne nelo munta bi using sawai wadam kayu pi sawai madan ne hakani kamadan biri meta baro artli kilama ikawe agawe ka platform balai bagini di artli kilama ikawe ka platform wasmotu bakla pega wasmotu bakla yodon wasmotu bakla kani election MP kalau election ka compare na kiway ki election MP kibali no kakam kajinglong jingman kasensyar kakadal haganin dia jongi meta kadawa yang ingin kajay dunriyo pangin yan ang kaway